Yes, muri ekipe ya Manchester United amazina atandukanye y'abamediateri acyarimo aragenda agarukwaho, iracyifuza umumediateri ugomba kuza kuba ari uwa gatatu, cyane ko ino sama igitangira n'ubundi iyo ni imwe muri gahunda za Manchester United twari twaramenyeshejwe, abarimo Aurelien Tchouameni, Carlos Baleba ndetse na Manu Kone wa AS Roma, namwe mu mazina arimo agenda agarukwaho cyane, ndetse ni bamwe mu bakinnyi barimo bifuzwa bigendanye n'ama update turimo tugenda duhabwa n'abanyamakuru batandukanye nka Fabrizio Romano, David Ornstein, Ben Jacobs ndetse n'ibitangazamakuru byabo. Bimwe muri byo amakuru arimo yemerwa nyine Manchester United mu mediateri, nabyo ngira ngo tugaruke turenge ngo ese byifashe bite, bihagaze bite, ninde mu mediateri uhabwa amahirwe yo kuza kwinjira muri ino ekipe Manchester United seyo irifuza nde? Gusa wibuke kujya muri comment section uduhe igitekerezo cyawe, wibuke ukanda like kuri ino video, ari nako nshimira cyane abantu mwese mwamaze kanda subscribe hano kuri Game Sport Hub, n'abatarayikanda ariko mbabwira ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Team Talk irimo iratubwira yuko ekipe ya Manchester United amahirwe yayo yo kuza kubisinyisha uwitwa Aurelien Tchouameni mu minsi itambutse nibwo yari arimo agenda yiyongera, ariko ngo bigendanye n'umwanzuro witwa Rodrigo Cascante ndetse na interest ya FC Barcelona muri no musore w'umunya Espagne ngo bisa nkaho bigiye kongera bikabera inzitizi ndetse n'umusozi wo kurira kuri ino ekipe ya Manchester United. Bihagaze bite uwitwa Aurelien Tchouameni kuva muri ekipe ya Real Madrid byashobokaga cyane cyase byasaga nk'ibishoboka nk'ifite amahirwe yo kuza kuba bikunda, cyane yuko nyine uno musore kuva muri ino ekipe byari birimo bigenda bihabwa umugisha no kuba ino ekipe yabona undi mukinnyi, cyane ko ekipe ya Real Madrid ntabwo yifuzaga gutandukana n'uno musore itari yabona kumusimbuza, ariko nanone ngo nyuma y'uko ibiganiro byayo na Rodri wa Man City byarimo bigenda neza cyase soka muri ino ekipe, ari nabyo byatumaga noneho muri Real Madrid byo kuza kuba basohora n'ubundi uno Aurelien Tchouameni akaba yava muri ino ekipe akerekeza muri ekipe ya Manchester United yari imaze igihe kinini imwifuza. Ariko rero kwinjira kwa Barcelona muri no deal ya Rodri byahise bisobanura yuko nyine Real Madrid iramutse yongeye kurekura uno musore yakwisanga idafite undi mu mediateur nimero 6 ari buze kuba bakoresha. Naho bihagaze rero nuko ngo ekipe ya Manchester United igomba gutegereza ikamenya neza koko nimba uwitwa Rodri yaza kujya muri ekipe ya Barcelona, nimba amafaranga se cyane yindi byashobora kuza kuba byagorana, cyane ko izi ekipe zombi zo muri Espagne ikintu ziri guhuriraho nuko zigomba kuza kuba zibona cyangwa se zigomba gushaka undi mukinnyi ziri buze gusohora mu rwego rwo kugira ngo zize kwemererwa kwinjizamo umukinnyi no gusinyisha undi mukinnyi. Gusa nanone tukiri kuri ino ekipe ya Manchester United, witwa Fabrizio Romano arimo aratubwira ngo ikiri gutuma ekipe ya Manchester United itari yasinyisha umumediateri wa gatatu, nubwo bwose no sama yatangiye tubizi neza ko ari imwe mu myanya yifuza, ndetse bari bamaze no kuba babigira very clear ko bifuza kuza kuba basinyisha mediateri batatu bashyashya. Yatubwiye yuko impamvu nyamukuru irimo iratuma nyine Manchester United nta mediateri yari yasinyisha garo kubera yuko bategereje kumenya cyangwa se nabo ubwo bategereje gufata umwanzuro, ubwo ni hagati ya bashinzwe kugurira ino ekipe abakinnyi abarimo directeur technique ndetse n'abandi, ndetse n'umutoza wabo Michael Carrick, cyane ko batari bayimiranya, batari bafata umwanzuro w'umukinnyi bifuza kuza kwa bongera muri ino ekipe yabo. Yarimo aratubwira ngo uwitwa Danilo no munya Brazil ukina muri ekipe ya Botafogo, murabizi ko byigeze kuvuga yuko ashobora kuza kwerekeza muri ino ekipe ya Manchester United. Yarimo aratubwira yuko rero ntabwo Manchester United rero yatangiye ibiganiro n'uno Danilo, ngo ahubwo aba agent ba Danilo bakontakise Manchester United rero yati twumvije ko mushaka mu mediateri kandi dufite mu mediateri uri available, nuko rero izina Danilo ryatangiye kuganirwa muri Manchester United. Bamwe muri bo ngo baramwishimira ndetse babona ko ari umukino ushobora kuba yagira ibyo abafasha baramutse bamusinyishije, ngo ariko abandi bakabona ntibari convinced n'uno Danilo. Ni izina rikirimo riganirwa ariko nyine ritari ryafatirwaho umwanzuro. Ku kigendanye na Manu Kone wa AS Roma yari arimo yemeza yuko ekipe ya Manchester United ndetse harimo abatoza no kavukire n'abandi bashinzwe kugura abakinnyi muri ekipe nka Jason Willox, ngo ni umukinnyi baganiriyeho ndetse babona ko ari umukinnyi mwiza ufite byinshi yabafasha. Nicyo cyatumye bahita batangira kumukurikirana, bahamagara aba agent bamubono Manu Kone batangira kumaza kugenda na possible deal ndetse n'ibyo
byasaba kugira ngo baze kuba bamusinyisha berekeza Old Trafford. Aha abo bakinnyi babiri rero batandukaniye nuko aba agent ba Danilo bihamagariye Manchester United, ariko Manchester United y'ubwayo niyo yihamagariye Manu Kone ndetse n'abamuhagarariye. Agakomeza tubwira yuko rero impamvu nabyo bisa nk'ibikigoranye, Manchester United ntabwo yari yahamagara cyangwa se ngo ijye mu biganiro ibyo byose na ekipe ya AS Roma, ahubwo ibiganiro byonyine byarangiriye ku biganiro na Manu Kone. Bategereje ko baza kuba bafata umwanzuro nabo hagati yabo muri ekipe yabo kugira ngo bamenye ngo ese turaza gusinyisha mediateri, turaza kujya kuhe mu mediateri. Nicyo gisigaye ngo tuze kumenya ese Manchester United iraza gusubira kuri Manu Kone cyangwa se iraza kujya kuri Tchouaméni. Hari amahirwe cyangwa se n'abandi. David Einstein we arimo aratubwira yuko ekipe ya Manchester United yifuza cyane uwitwa Carlos Baleba, ndetse ko ishobora kuza kwisinyisha n'umuvandimwe w'umunyakameroni, ariko nanone atubwira yuko ngo ino deal ishobora kuza kugenzwa gake cyangwa se no gutinzwa n'ikibazo cy'imvune uwitwa Carlos Baleba yagize. Atubwira yuko muri pre-season bari kumwe n'ino ekipe ya Brighton and Albion, ngo uwitwa Carlos Baleba ashobora kuba yagize ikibazo cy'imvune, nubwo ngari akabazo kadakanganye gashobora kuza kuba kwamara hagati y'ibyumweru 2 ndetse n'ukwezi ngo, ariko ibyo ngibyo bishobora kuza ku indi mpamvu ikomeye ishobora kuza gutuma ekipe ya Manchester United igenda gake cyangwa se ikaba yanakwikura muri deal yo kuza kwisinyisha uno mu mediateur w'umunya Cameroon. Bivuze ngo kugeza amaginga rero nkuko birimo bigenda bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye, ekipe ya Manchester United irimo irabara deal cyangwa se irimo irateganya transferi 3 z'aba mediateur mu bo ba mediateur bakomeye cyangwa se nibo top target kuri ekipe ya Manchester United. Biribuze gushingira hanini ku biribo hagati ya Real na Rodri, kuko Rodri naramuka asinye kwa Real nibwo iribuze kuba kwemera ibiganiro biza gusohora Tchouaméni, ndetse bikavugwa yuko bishobora no kuza kurangira ndetse no kuza gusaba igiciro kinini cyangwa se itakiri kumuhenda nka mbere, ku buryo byakorera ekipe ya Manchester United kuba yamusinyisha. Undi mu mediateur ni Carlos Baleba nkuko birimo bitangazwa na David Einstein, gusa nanone hanini biraza gushingira kuvuga ngo ese iyo mvune yewe koko ni imvune idakanganye, ese Brighton iraza kwemera gugatura no kugabanya ibiciro, no gutegereza tukareba. Undi mukinnyi rero ni Manu Kone, ariko twabarira rimwe n'uwitwa Danilo. Ni ukuvuga ngo ho uko bihagaze Manchester United niribuze gufata umwanzuro ikavuga ngo ese turaza guhitamo Danilo cyangwa se turaza guhitamo uyu Manu Kone. Uwiribuze guhitamo rero ni nabwo iribuze kwitijya muri ibyo biganiro, tukaza kumenya uwiribuze gusinyisha. Kababwire ngo wikanda subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo tujye tugumya tubane mu biganiro byacu bya buri munsi, kubera yuko ku isoko ry'igura n'igurisha nyine transfer zihora zihinduka. Uyu munsi ikintu cyabaye ejo kikaba, niyo mpamvu babyita transfer rumors. Wikanda like kuri ino video, ujya muri comment section y'igitekerezo cyawe. Kwa fana ba Manchester United mwebwe ubundi mwakwishimira kubona uwuhe mukinnyi muri abo ngabo, ese we muri abo mediateur bose ukundane ninde wakwifuza kubona muri ekipe yawe? Cyo kadusubire mu kanya.